Mihaka-ini wa kuingira Narok kuma kaunti ya Bomet niho maabitha a borithi manyitanĩire na maabitha a ũgima wa mwĩrĩ mahũrĩte kambĩ gũtigĩrĩra nĩ mathũrima arĩa othe maraingĩra Narok nĩguo kũgiria gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19. We have administrators right from the county to the village. So what we are doing, we are joining up with the nyumba kumi, village elders, religious leaders. Hamwe nao maabitha aya no mararora na gutigirira ati andu othe ni mekirite masks kuringana na watho wa thirikari, na oho ngari igatigiriro ire na muigana wa athii aria magiriire. Na tumeimiza na tumeongelesha wa kwamba lazima wafae mask na kwamba ni sheria, sio kwa sababu ni polisi, ni sheria. Wale wenye wanapita kando nilikuwa nimewoni hawa ya kwamba ni lazima waipitishe mahali inatakikana. Watu wanapimwa. Niguo aikari othe ya Narok makinyirwo ni githomo iguru ria mũrimũ wa COVID-19, ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ni rutumite maabitha ao matũra-ini guthomithia mũingĩ. Our PHOs will be on the ground educating the public so that they don't throw the used masks. We'll be having containers to collect the masks and they will be disposed properly. Kundu kungi kuria kugathikitwo nyambo cia guthurima muingi ni mwena wa Suswa, Tipis, Mulot, Nyangusu na Loita muhaka-ini wa Kenya na Tanzania. Ngiribotera Inooro TV ni tore kwenu wa ngui wa Mwangi.